Who can tell me about what's constitution and what's constitutionalism? Who can define? Okay. Constitution is the fundamental principle or a fundamental laws of a given country. It's a supreme laws of a state. Or it is the source of all other laws. የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው። ያን ነገር ወይ ደግሞ የሀገሪቱ የበላይ ህግ supreme laws of the state or the fundamental laws of the state is what's called constitution. Constitution is a fundamental document that contains the basic laws of the basic law, the supreme law, the fundamental laws of a country. የሀገሪቱ መሰረታዊ ህግ የሀገሪቱ የበላይ ህግ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። It is the most fundamental or the most supreme law. የሀገሪቱ የበላይ ህግ የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው። That underlines the existence of the state. ህገ መንግስት ከሌለ መንግስት የሚባለው ነገር ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም መንግስት ብቻውን ምንም ሊፈጠር አይችልም without a constitution. Constitution is or the existence of a government is determined by the constitution. የሚወሰነው በህገ መንግስት ነው። መንግስት ያንዳንዱ ተግባር ሊፈጽም የሚችለው based on the constitution. The act of a government should be based on the constitution is what's called constitutionalism. So it is the aggregate of custom, the aggregate of convention, the aggregate of principles, rules, as well as regulations by which the particular government of a country is implemented. የዜጎች ህገ መንግስታዊ መብት፣ የዜጎች ግዴታ፣ የመንግስት መሰረታዊ ፕሪንሲፕል፣ እያንዳንዱ ከስተም ስምምነቶች ሁሉ under clearly stated on the constitution. So constitution ህገ መንግስትን ክላሲፋይ ስናደርግ ምንድን ነው ብለን እንጠራው? አንደኛ ሪትንና ሬትድ ብለን እንጠራለን። የተጻፈና ያልተጻፈ ህገ መንግስት ወይ ደግሞ ሪጅድ እና ፍሌክሲብል ብለን ደግሞ በሌላ መልኩ ክሊርሊ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። ምንድነው ሪትን ኮንስቲቱሽን? ምንድነው አንሪትን ኮንስቲቱሽን? ምንድነው ሪጅድ ኮንስቲቱሽን? ምንድነው ፍሌክሲብል ኮንስቲቱሽን? ምንድነው the advantage of written constitution? ምንድነው? What is the disadvantage of written constitution? ስንል እያንዳንዱ የራሱ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አለው። ለምሳሌ ሪትን ኮንስቲቱሽን ከዴፊኒሽኑ ወይ ደግሞ ከተርሚኖሎጂ ስንነሳ ሪትን ኮንስቲቱሽን means it is exist in a single document. በአንድ ዶክመንት ብቻ ተጽፎ ያለ የትም ሳንሄድ ሳያስቸግረን እያንዳንዱ ህግ ተጽፎ የተቀመጠበት